Ukutsho ngoba ukhuluma nabo baba abamphetheko, spiritually abanikazi besihlalo akiso, umntwana kibo, uyokuhlala amsana kibo, kubaba uhlala umntwana. Lotshani, ngiba ukuphendula nasi i-comment bese ngiragele phambili ngihlathulule kuhle into engivezileko le yeminyaka nangengaba ngaphasi kwesintu sesiNdebele. Kungombana kunabantu abangakayizwisisi ikulumo yami, begodu lokhu kubangelwa ukuthi abantu baqabanga ukuthi amagama la atsho ihlathululo yinye. Njengombana niyibona i-comment, igama elithi umsana, umntwana, omncane asetjenziswe kwangathi anehlathululo yinye, begodu akanayo ihlathululo yinye njalo. Ngitshwile mina ngathi umsana sigaba, begodu umntwana kunenye ihlathululo. Ngiba uhlale nami. Umsana sigaba, umuntu uyaba msana aqede ukuba msana lokha nakayokuwela, angekhe abuyele abe msana. Umuntu ubudoda uhlala anabo, gamare amsana, gamare alilija, amsegwabo, alisokana, angubaba, aliqhegu, uhlala ayindoda, uhlala anabo ubudoda. Bese sikhuluma ngegama elithi umntwana. Umuntu nakavumako ukuthi ngimntwana kumuntu othize, uvuma ukuthi ubelethwa mumuntu loyo, nofana uvuma ukuthi umuntu lo amqalileko usesigabeni, nofana unguntangababa, nofana usesigabeni sikamakhe, mhlambe mumuntu obelethwa nomakhe njengomani nofana urhulu. Manje-ke ukuba mntwana nokuba msana akufani. Ikulumo le evelela ku-comment kusetjenziswe amagama la kwangathi ahlathulula into yinye, kodwana akusiliqiniso lelo. Ukuba msana nokuba mntwana akufani. Ubaba lokha nakakhulumako, asithi mhlambe bekangayenzi ihlaya, bekangayenzi ice breaking, into le mhlambe bekayitsho ngokuyimina, bekazoyihlalisa ngalendlela athi ngiyazithoba kini, nangingiqalileko ngiyanibona ukuthi nibontangababa, manje-ke ngiyazi ukuthi ngimntwanenu. Yisi, ngimntwanenu, angathi ngimsanenu, ngombana umsana mumuntu ongakaweli. Umsana kabi yikosi, ikosi ayibi msana, kodwana umuntu uyaba mntwana, uyahlala amntwana kummakhe nakubabakhe. Nami ngiyokuhlala ngimntwana kamma nobaba. Kunezinye izinto engekhe akhona ukuzenzela zona ingwenyama, angekhe akhone ukuzenzela zona. Fana ukuthi lokha nakazokuthatha, kunabantu ekose bamthathise. Nakahlala esihlalweni sobukhosi, kwaba nabantu abamhlalisako. Nakayokuwela, kwaba nabantu abamuyiselako, abamhugelako. Umuntu akazigudi ihloko. Manje abantu abavane bakuphethele ngibo-ke oba mntwana kibo. Nanoma umntwana kibo uvuma ukuthi umntwana, sewuvuma nedi imbeleko ukuthi bayakubeletha nawe ubelethiwe, bakufundisile, bayakutatayisa, begodu bazokuragela phambili, bakulekelele, bakubonise nawenza izinto ezithize, mhlambe lapho ebunyangeni nofana ebukhosini. Kodwana akutsho ukuthi umsanabo, kade waqina ukuba msana, waphuma ukuba msana. Mhlokha nabaza kubona ukuthi wena sewukulungele ukuthi ungaba nentanga, kulokha nabaza kukhipha ebusaneni. Manje umuntu akabi msana abuye abe ngubaba. Umuntu akabi sengabeni ezimbili ngesikhathi esisodwa. Umuntu uba sesigabeni sinye. Itsira umsana, ulisokana, ungubaba nofana uliqhegu. Awubi sengabeni ezimbili ngesikhathi sinye. Yeke nanoma amntwana kibo, ekugcineni kwelanga uyingwenyama yabo. Umntwana kibo uyazithoba, kodwana uyingwenyama, ungubaba, ungubabethu, akasimsanethu, akasimsanabo. Manje akukafaneli kube nekulumo ethi ngimsanenu, ungubababo nakajame lapha. Manje-ke ngiyo into ekose ukuthi sihlukanise leyo. Mhlambe ingakubethanya nakancane, but injalo. Ubaba kabi msana, ingwenyama ayibi msana. Nabantwini laba abazomphethela, laba athi nakafika kibo abe mntwana kibo, nanoma amntwana anjalo, uba mntwana ngokupheleleko, kodwana akabi msanabo, ungubababo. Umntwana abuye abe ngubababo. Manje-ke sihlukanise lapho. Ngitshwile mina ngathi kunomehluko phakathi kombusi Mahlangu nengwenyama uMabhoko wesithathu. Umbusi Mahlangu nguye lo onabobaba, nabomma, nabomza wakhe, nabomntamama. Ingwenyama uMabhoko wesithathu akanakho lokho. Ingwenyama uMabhoko wesithathu mumoya. Kufana ukuthi sikhuluma ngedlozi.
Mina ngingilungile Mabhena, idlozi lami ngumkhulu Khanyakude. Ulungile Mabhena nguye lo onomma nobaba. Kodwa idlozi leli alinama, alinababa. Nalifikileko lilidlozi, alisimntwana kaMabhena, alisimsana kaMabhena. Lilidlozi kumumoya. Yabo, so into enjalo iyafana naleyo bukhosi ukuthi ingwenyama uMabhoko wesithathu mumoya loyo ofana nedlozi sithiyo esinganababelethi. Sihlezi phezulu kwesitsha esingumbusi Mahlangu. Nanoma iconfuse kangaka but ngicabanga ukuthi sengihlathululile senayizwisisa ukuthi bengitsho ukuthini. Begodu lapha umuntu ekade akhuluma bekungasingumbusi Mahlangu. Bekukhuluma ingwenyama uMabhoko wesithathu. Umbusi Mahlangu bekangekho lapha. Bekunengwenyama uMabhoko wesithathu. Akhuluma nabo baba namasokana. Ngani ngokulimela ingoma. Manje nihlukanise lokho ukuthi nakuse indawo isikhathi nokuthi ngubani opresent, ngubani okhona. Ngikho okuzonihlalisa kuhle endweni ezithize. Yeke ngiba ukuthi siqala omunye umthebulo ke wengwenyama. Sibone ukuthi kwenzekani. Kunempambonyana engiyibonileko ngizokukhuluma ngayo kule video ngaphambi kokuthi ngiqime. Imali angikhona ukuzwisisa ukuthi nalaba amakhosi akhona uwaphethela njani na ungilethele imali. Sengokuncane ngikuvezako phambi kwenu uyakuthatha awukuthathi khuluma inonsonso hayi ngiyamuzwa nakhona ulungile. Nawo ke umgadangiso libe ngifuna ukuthi siqale la sibona umnumzana uphethe ibhodlelo nofana isigubhu samanzi usinikela ingwenyama ukuthi ingwenyama isele. Into ehle nofana into elungileko ayenzileko ukuthi akhothame aguqe ngamadolo amnikele. Kodwa nasi imphambo engiyibonileko. Into yokuthoma ukuthi bekufanele ukuthi amanzi la bangamnikeli ngesigubhu nofana ngebhodlelo. Amanzi la kufanele ukuthi bawathathe bawathele ngaphakathi kwesitsha nofana ngebhigiri. Angekho wanikela ingwenyama amanzi ngebhodlelo. Fana lokho nawuzelwa abayeni. Abayeni nabafikileke ekhaya angekho wabanikela amanzi ngebhodlelo. Angekho wabanikela ama cold drink ngengugujana. Uyokhipha ilokanje tea set le engasebenzi mihla namalanga ehlala ihleli uyipule uyithele amanzi ubanikele. Ufake ne-screen board ufake nechiller ukukhombisa ukuthini ubona abayeni. Yeke nengwenyama sinikela ihlonipho enjalo, simnikela ihlonipho yabayeni. Angeze ke samnikela amanzi ngesigubhu nofana ngebhodlela sithi asele. Kufanele ukuthi kube nesitsha sakhe nofana ibhigiri yakhe ezokuthelwa amanzi bese anikelwe yona. Bese khunye ngilokhu ingwenyama nayiqeda ukusela before athatha amanzi umnumzana akazomnikela amanzi kufanele ukuthi amanzi lawa athome awasele yena ngaphambi kokuthi awadlulisele ingwenyama. Ingwenyama ngeze yasela amanzi angesigubhini angawazi ukuthi abuyaphi. Asazi nofana anechefu nofana kwenziwani. Manje nawuthenje ukuthi uba njengomnumzana nawuthenjiwe ukuthi uzoba mumuntu onakelela ingwenyama nasekufika endweni zokuthi isela amanzi nofana idle nguwo thoma udle nguwo thoma usela amanzi ngaphambi kokuthi ingwenyama idle nofana isele amanzi. Lokho sikwenzelela ekutheni ukuthi ukuphepha kwengwenyama ukuthi ingathelelwa ichefu ingathelelwa isihlahla izinto ezifana lezo. Manje ke nawuzothatha amanzi uwasela bese ubuye uwadlusele ingwenyama utshengisa ukuthi amanzi la akabulali amanzi la akanayo ichefu. Imithetho le engizoyiveza nje mithetho esebenzako nasebungomeni imithetho enganikelwa yona mina nangizakuthwasa and imithetho eminengi if not all of them enginayo mina ngiyazi nokuthi ziyasebenza nasebukhosini. Bese ke ingwenyama nayiqeda ukudlusela amanzi iwasele nayiqedako inikela umnumzana akukafanele ukuthi amanzi lawa abuyele phasi ayokuhlala phasi. Kufanele ukuthi amanzi laya awathathe umnumzana awalahle
nofana nangabe uyawababalela akhamba yokuhlala nawo phasi awabambe kuye. Amanzi engwenyama angeze wahlala phasi ahlala lapha amlinda ukuthi akhulume nofana amlinda ukuthi godi alokhanje ome ukuzokuthi awasele. Akabuyeli phasi amanzi wengwenyama, akabuyeli phasi amanzi kababa nese awaselile. Ahlala kumuntu nofana ayalahlwa. Manje ngikho-ke lokho engikubonileko ngomthebulo loyo. Abantu bonke laba abathenjwe ukuthi babe nengwenyama kufanele ukuthi bayazi imithetho yesintu, imithetho yobungoma ukuze ukuthi ukuvikeleka nokuphepha kwengwenyama kube nesiphetho esihle. Bathenjwe ngokuthi ingwenyama ivikeleke iphephe. Manje abakwazi ukuthi nabanengwenyama nabayinakelelako kube nezinto ezinjalo abangazithatheli ehloko. Akufuneki lokho ngombana ukulimala kwengwenyama nokuphepha kwengwenyama kusezandleni zabo. Angeze ingwenyama yasela amanzi singazi ukuthi amanzi lawo abuyaphi. Othenjiweko ngokuthi amanzi lawo actually othenjiwe ukuthi amanzi wengwenyama kufanele ukuthi kube nguye omnikelako kwayena akakawaseli. Manje-ke into ezinjalo akufanelanga ukuthi zenzeke. Ngifuna ukutsho kodwa ukuthi umgadangiso lo ngewokufundisa. Angitshela abantu ukuthi benzeni, angilawuli isigodlo ukuthi senzeni. Nangabe kwenzeka ukuthi bayabukela nabakubona kukuhle lokhu bazakuthatha bakusebenzise. Nangabe ngikhuluma into ephuma endleleni nakhona bazayilisa bangayisebenzisi. Manje ngikho konke lokho ingwenyama kunezinto ekufanele ukuthi zenzeke duze kwakhe. Kunemithetho nemithetshwana ekufanele ukuthi isebenze nakakhona. Khulukhulu lokha nakahlezi nabantu nofana azokwethula ikulumo ebantwini. Akafanele ukuthi kube nezinto esingazithatheli ehloko. Ngiyathokoza. Ungakhohlwa ukusubscribe nangabe uyibukela la ku YouTube. Ngibawa ukuthi ulike, ucommente bese uyishare labangani bakhuze ukuthi bona bathini.